Rero bakunzi ba Samuzo simbanje kubasuza neza ko meze neza. Bibutsa kandi subscribe, like, share na comment kugira ngo mukomeze kubona amakuru ku gihe. Kamonyi abantu 8 bafatiwe mu bucukuzi bw'amabuye butemewe. Polisi y'u Rwanda yafashe abasore 8 bo mu karere ka Kamonyi mu mirenge ya Rukoma, Ngamba na Kayenzi bari mu bikorwa byo gucukura amabuye mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Aba basore bafashwe mu rukera rwo kuwa kabiri tariki 19 Ugushyingo 2024 aho bari muri ibyo bikorwa bitemewe n'amategeko. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CP Emmanuel Habiyaremye avuga ko ibi bikorwa byo kubafata byatangiye tariki 18 bikomeza tariki 19 Ugushyingo 2024. Ati byakozwe mu bikorwa byo gukumira no kurwanya ubucukuzi butemewe. Aba bafashwe kandi bagaragara no mu bindi bikorwa bihungabanya umutekano bitandukanye. Umuvugizi wa polisi avuga ko mu bafashwe harimo umusore w'imyaka 20 ukekwaho no mu bindi bikorwa bikomeye byo guhungabanya umutekano birimo gukubita no gukomeretsa hakoresheje umuhoro. Harimo kandi undi mugabo w'imyaka 31 nawe ukekwaho gushora abandi bakozi muri ubwo bucukuzi butemewe. Bakaba kandi bafatanwe bimwe mu bikoresho bakoreshaga bucukuzi harimo ibitiyo n'umunzani. Polisi irashimira abaturage bakomeje gutanga amakuru abantu bagafatwa ibasaba gukomeza gukora ubwo bufatanye. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo ati nawe ukwiye kubibona ngo waceceke kuko ingaruka ni nyinshi zirimo kubura ubuzima bw'abantu no guteza umutekano muke kuko ababikora baba batubahirije amategeko y'ubucukuzi. Abishora muri ibi bikorwa ntibabireke kuko polisi idashobora kubyihanganira kandi kumva ko wabikora ukaducika byo ntibishoboka. Rero iki ngiki si ikintu cyiza cyo kujya mu bucukuzi bw'amabuye butemewe, ushobora kubiburamo ubuzima kandi buri no guhungabanya umutekano w'abaturage. Rero ukwiye kugana kampani zibishinzwe zikaba zaguha akazi aho kugira ngo ujye kubikora mu buryo butemewe. Rero yanga akabura kunywaje cyo kujya Samuzo TV, bibutsa kandi subscribe, like, share na comment kugira ngo mukomeze kubona amakuru ku gihe. Thank you.